Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. सामान लेके आया था तो हम क्या नाम पकड़ने मांगा फोटो खींचा पकड़ने मांगा भाग गया हेलो तो क्या नाम इसका इसका नाम तो नहीं मालूम मुझको नाम भूलिए और फोटो है आपके पास हाँ कौन जुम्मन फैन हम लोग भगाने का बहुत कोशिश किया था सर लेकिन हम लोग पहिला का नुसवा सानो बहुत कोशिश किया टिप सानो नो वन नो ते minta kita ngaitrot ini dengan itu तो सब हम लोग का itu स्पाक का सब itu स्पाक नहीं वो लड़का को फोटो तो बाद हम लोग से तो पैसा लेता था अभी तो मना करने लगा कौन ले लिया आपसे नाम बोलो पैसा कौन लिया कौन लिया पहले पैसा देता था अभी पैसा कौन लिया कौन लिया बोलो ना पहले कौन लेता था पंजाबी लोग लेता था कौन पंजाबी लोग जब से एक सेकंड वो बाबूजी इधर ही है बाबूजी एक सेकंड बाबूजी एक बार आइए तो ये आदमी लेते थे देखिए तो फिर कौन लेता था पहले लेता था लॉकडाउन का पहले लेता था लॉकडाउन उसी का थोड़ा तो बताइए कौन था उसी को तो पकड़ना है हम लोग को बोलो तो नाम नहीं मालूम है हम लोग तो को पैसा कैसा दे दिया नाम ने अरे हम पैसा मांगने से आप देगा लाइट का भाड़ा देता था घर का भाड़ा कौन कौन लाइट दे रहा है आपको लाइट का भाड़ा देता कौन था कौन किसको पैसा दे रहा है लाइट के लिए क्या नाम है उसको क्या नाम बोलो नाम हमको याद नहीं आ रहा है कि पैसा दे दिया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा हम पैसा मांगने से आप देगा नहीं क्या अभी जब हम लोग का ऐसा होगा तो हम लोग को अगर पैसा मांगेगा तो हम लोग आप लोग को बोलेगा anu hangni rusak beri ini Kahnya Trip Youth Council hari yang kejing Europe lang yang kejak halum survey ke bahap hapok kejing pen juga containment board hapok kejing kmi ke defense estate officer kelakar ki board punya district jong East Khasi Hills district bekim dewan penslam ban kendang no ik besabi an hakani kejaka Hashwa jong kaniu Deputy Commissioner ke East Khasi Hills USC Sadhu Hashwaban kut kapor bala ai daga sang HYC ulabatha USP ke East Khasi UCO ke Shillong Municipal Board ya uskatri ke muda ya UCO ke Shillong Containment Board bakin pelong ya kejing net jurup ya kani kejaka Hakini kejing net ban jurup ya kani kejaka bacang masak bi an halum survey lalap bagian kumbasa photli ki yeng ki bakhang tala badan ru ki bapli hende ki babon ki dan tangki kenthai Kibot penyak distrik ke Belawan Mi dau ADC ladat ban Shim Kerteng lon ya barok ki beri ke badan barkum juru iki yeng ki bakhang tala ban le ya ke badan kam Habi keran bekla pathai ku bor baroy ku par sendram lekin tu ki bor penyak distrik bahadi beklalap hi lagi jogi khmat UDC umdeshu ban penslam ban kendang balare kimle kloy ka seng kan wer ki pa pa ke beri hinyo trap barwan kendang lang ba ka seng HYC इधर भी कौन रहता हो गया नाम क्या लोग इधर में रहता क्लास में है ना Ani kat nu yang dan. चार आदमी हम लोग चार जन हम लोग औरत मोरा दो बच्चे बड़ा खाते हैं From here to that. From here to that. That means these are the three families. Yes, under litigation. They don't stay, they just have the business. Scrap business. And one is the tea shop over there. Only from here, no? Only from here. How All can we this, know this one? Who's all locked now. Yeah. Just note down how many partition and all. Alan, Alan, yes, where is we just count now how many. Alan? Just note down how many. Check photos so how many. We can demarcate the area later on. We can sit nicely. We can call you. Who's demarcated now? Yeah. One. Sir, this is the end. Yes, that's right. इधर से इससे पड़ेगा ना. हाँ यहाँ से बस हिसाब. कितना है उधर में?
आबा खातून छोटा सी घर में है छोटा सी घर अब्दुल क्या? गनी। यहाँ रहता है कितना आदमी? सबसे आया इधर। कहाँ से? हाँ? क्या काम करता? ठीक है, कहाँ से आया? कहाँ से? असम से। क्या असम? असम का मंगलदोई डिस्ट्रिक्ट। मंगलदोई। एपिक कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, असम में लेना। कहाँ एपिक है? असम का। असम का। This one also. 8, 9. Bathroom. 9, 10. Someone bring the mask. Yeah. I did not expect like this. No? Maybe staying 20 million or so. How are you? Oi! You remember me? I remember you, no? Yes, 14. ओए! घर का मालिक कौन है? घर का मालिक। आओ। कौन है यहाँ पर? घर का मालिक आप है? कौन है? बुलाओ। कौन सा? वो वाला क्लिक कर उसने मार। अब इधर कितना साल रहता है इधर? हम लोग को बहुत साल हो गए थे। कितना? हो गए ऐसे 30 साल हो गए। 30 साल झूठ बोलता। 30 साल में हम लोग इधर नहीं रहते हुए आ रहा है। 30 साल। हम लोग का सास ससुर इधर में रहा, हम लोग को शादी करके लेके आया इधर में। आपका बस्ती का है? हम लोग का बस्ती यूपी। यूपी में एपिक में है कि नहीं? एपिक गाँव का है। गाँव का? क्या शिक्षक ले? बन छः निकल। कितना लोग इधर में रहता है? हम लोग 2 जन। Oh tu bahasa sini, hang ni hano. Bahasa itu mereka lah. इधर में भी Gaya. गया तुम्हारा जैसे हो। Di mana? Kian am. T-shirt tu. Shiksat ko ramai itu. Kita apa? नाम बोलो। नाम गुड्डी। गुड्डी क्या? गुड्डी भाई। भाई। Tik-tik sebelum ha. गुड्डी सिंह।
ठीक से आप बोलो। असली नाम दो माँ। हाँ, असली नाम है आधार कार्ड है, कार्ड है, दिखाइए। सिंह लिखा है। तो सिंह अभी भाई बोला, बाद में सिंह, बाद में दा बोलेगा। नहीं बोलेगा। या फिश ना? कितना आदमी? हम लोग खाली 2 जन। कब से आया इधर? 1 मिनट कब से आया इधर? इधर तो हो गया, हम लोग का सास ससुर भी इधर में ही रहता था। अरे आप कब आया? हम लोग का तो हो गया इधर में ऐसे ये घर कब बनाया? बनाया तो 15 साल। कौन दिया आपको यहाँ बनाने के लिए? अब बनाया क्या, भाड़ा देता था तो बैठा था इधर। किसको भाड़ा? कौन भाड़ा देता? पंजाबी लोग को देता था, तो अभी बाद में हम लोग को ही ऊपर में चोरी ऐसा इल्जाम लगा दिया कि कौन नाम बोलो? लेट भी देता था, लेट के बारे में भी बोलने लगा ये तो चोरी से लिया है। बाद हम लोग से तो पैसा लेता था, अभी तो मना करने लगा। कौन ले लिया आपसे? नाम बोलो। पैसा कौन लिया? पैसा कौन लिया? पहले पैसा देता था, अभी पैसा कौन नहीं, कौन लिया बोलो ना। पहले कौन लेता था? पंजाबी लोग लेता था। कौन पंजाबी लोग? जब से रिमोट एक सेकंड, वो बाबूजी इधर ही है। बाबूजी एक सेकंड, बाबूजी एक बार आइए तो। ये आदमी लेते थे, देखिए। तो फिर कौन लेता था? पहले लेता था, लॉकडाउन का पहले लेता था। लॉकडाउन उसी जब का हुआ उसके बाद थोड़ा से तो हम लोग बताइए ने कौन छोड़ था, दिया। उसी को तो पकड़ना है हम लोग नाम को। तो बोलो। तो नाम नहीं मालूम है हम तो लोग को। पैसा कैसा दे दिया? नाम नहीं अरे मालूम। हम पैसा मांगने से आप देगा? लेट का भाड़ा देता था, घर का भाड़ा तो कौन नहीं देता। कौन लाइट दे रहा है आपको? लेट का भाड़ा देता था। कौन किसको पैसा दे रहा है लाइट के लिए? वो क्या नाम है उसको? क्या नाम बोलो। नाम हमको याद नहीं आ रहा है कि पैसा दे दिया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। हम पैसा मांगने से आप देगा नहीं क्या? अभी जब हम लोग का ऐसा होगा तो हम लोग को अगर पैसा मांगेगा तो हम लोग आप लोग को बोलेगा। anu hang ni rusak beri ini. ये कौन है? Kah इधर इसका कहाँ? आदमी रह रहा है उस दिन हम लोग आए, आदमी है, 2 आदमी है। ये लीजिए। 57 कितना आदमी? कितना आदमी? नाम क्या बोलो। नाम? नाम बोलो। हाँ। क्या? लजीना बेगम। ला जी ना। रजीना जी, आपको यहाँ पे कौन दिया जगह? बाबू हम लोग को जगह कोई नहीं दिया, हम लोग ऐसे खाली था, यहाँ पर ऐसे पड़ा है। या बनाया? हाँ, रूम बनाया था बाबू का, चुन उनके लकड़ी लाके बनाया था। लेकिन हम लोग चला जाएगा, हम लोग को टिकट। कितना सर हो गया इधर? ज्यादा साल नहीं हुआ सर, ऐसे हम लोग का 7-8 साल जैसा हुआ। ज्यादा हो गया साल? 7-8 साल तो ज्यादा हो गया। घर में कितना लोग हैं? मेरा 5 बेटी है और इसका पापा। 7 आदमी ना? 7। कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश। कब आए? हम लोग तो अभी आए, देखो टिकट भी हम लोग को गाँव जाना। नहीं नहीं, कब यहाँ रह रहे? 7-8 साल हो गया यहाँ पर। 7 साल। वो लोग कहाँ रहता है? ये लोग आओ, सब आओ, अपना अपना घर जाओ। ठीक है बाबू, चलो। अपना अपना घर जाओ। आप कहाँ देश? सिलचर। सिलचर। मेरा मम्मी डैडी नहीं, हम छोटा से इधर नहीं है। हाँ। मेरा 4 बच्चे हैं। क्या काम करता है इधर? हम लोग कार्टून बोतल ये सब तलाश करते हैं। बटर। पानी बोतल हाँ। और जो पैक खाकर जो पैक वो हाँ। पानी प्लास्टिक वो तलाश करते हैं। आप लोग इधर घर को पैसा चाहिए? नहीं, हम लोग भाड़ा नहीं देते, नहीं भरा ना? फ्री भी ना? हाँ? हम लोग पहले से फ्री में बैठते। अच्छा। कितना लोग हैं? आप ही लोग हैं तो आ जाइए एक बार। फिर एडीसी साहब आए ना, बड़े अफसर आए हैं साथ में, तो एक बार वो भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। कम जैसे Hadin mana kalau liang jong kaseng ilawan daladi ningkong e ni ajaka baraka baar ngilawan lang bat ki officer jong ka MCL bat hadin bangilalap ya ka jingdon jong kini gibrio kiba sa abean ya kani ajaka ngilatho ya ka complain ha UDC bat ki we bat ki bor
ilai iru ya ka statement ka bau DC ulah penmi ba kani ka jaka bar ko we ka badon hang ni ka don ka jing ele kes ka ba mau ong kalong sub judes ti hadin mangi i ka statement jong DC na kaliang jong ka seng ila tho sa ka we ka city ha ka office jong DC bat ha ka office jong DO cantonment bat ka we ki bor ban penpau ba kum ka seng ngim so ya hap ya ka tu ka jing kren jong DC ban ong ba ka don kes namar ba nakaliang jong ka seng hi nadu ka sngi ka banengkong ka bingiwan ha kani ka jaka habang ilalap ka jing sisha ndai ta mangi ngisu ngam nangilale lu ya ka jing toket daladehi banlap ba hatu kani ka jaka ka don kies ne am shisha kat kum ka jing lap ka jongi ka long ba don tang language ki bri ki bele kies kani ka jaka bat ka jaka ka ba maki ki le kies kani ka barit ka bomut baki kamtang itu jaka ki be maki ki le business ti hadin mangilalap ya kata ngila tho shu DC da ka ban ong UDC ba ki bor ba pihap ban le ya ka spot inspection haringkat ka seng bat kiwi gibor kenang ba pinlap ya ka jing shisha no pinlap ban shuong da ka basyong te po DC office ban shu ay ka rai bangimla ban le namar ba ka don ka kies ti ngilabur ka por shitayo hapo shitayo ba ka DC office haringkat bat kiwi gibor ki ban le ya ka joint inspection hajaka nang ban lap ya ka jing shisha tingi so ban ai khuble yo DC jong ka East Coast Hills ubala shim ya ka senjam ba shwa ban kut kata ka jing ai por ka jongi menta ka sngi ngilawan daladi hakabana ka office jong DC ula pha yo additional district magistrate kila don ki officer na po ka municipal board nya kaliang jong ka office jong ka police department kum juru na po cantonment board ka jinglet ka jongi menta ka sngi bat lembat ki officer ngilai i dalagi jong ki khman ba ka jingele kies ka debit tik ya kani ka banta ka basaneng ka bandiat bat ki basa nang ta kini ki bri basang thi hakabang ila yo banyo ki ka office jong DC kumot na ka district administration kila shimless ya ki kerteng bat ya ki yeng kat nutli ki long yeng ki don bat ha jing shim kerteng ka jong ki lalam ba kaya hap kat kum ka jing ong ka jong i ha ka to ka sngi ka mangi ong ba ki don prapo ha do shispa tali ki long yeng ki basa bea nya kani ka jaka bat na kales ka jong ki ru kila poi hi sa ka prapo ngot ka umot babun na ki khang tala ya kini ki kamera ki bagisa bun don na ki bakim don po yeng na makila yo jing tip le si bakan don kani ki inspection Nrei nakaliang ka jongi harangkat bat ka district administration ngila yo ban shim ya ki kat tu kat ni ki kerteng jong ki bri ki badon hang ni bat ya ki tu bom don ngila shim ya ka list jong ki tu ki yeng lan ki jakasyong ki jong ki ti langba ka ni ka jingwan menta ka singi nga try ka district administration ka office jong DO defense estate officer kum juru ka cantonment board ba ka bor sarkar hi bro kwe kin tip ya ka jing shisha ba ka ni ka jing dawa ka jongi ka jing dawa ka basyong nongrim kajing ong ka jongi ka long ba toya kata ka bali ki slightly ki jaka ay ba kakut kan ay rai ndre yakini ki balat pat prapo do shis pat li ki long yen ki basyong basa bean hang ni yaki dai ban shim ka sen jam ban weng no kloy na kani ka jaka but ni up ya ka report ka ba additional district magistrate submit ka district administration but nginom up slam tan balada ka district administration kam shim kam abakalalap dalagi jong ki khmat bagini bri ki shong bean yang ni jaka ngin sapet pat kai ka sen jam ka ban kalang jong asam ngin sa shim nang ni shakmat kumba kalong himenta kat kum kajing tip kajongi ka basdang nang thi na po surok kadega dukan sya bat kawi dukan tho team kabalat nang to artli kini ki jaka ka don hang ni haneng kidi ki bale ka business scrap business kabade ka bal ya deal kini ki tiar tinjot bat kiwi ki ma kita kidi ki jaka ki ba dangele case mantabat ka DO kat kum kajing kali kajongi naman ngila ya kendu ya we ne ki bayele case ubaar we le kis di para jong tahi u layap no laklat no ngi sim lala bani kendu le na ka jing toket ka jongi yo ne ubrio uba don yang ni business hang ni nakaliang ka jong u ula ai da ka jing tho wa de ka seng ru ban ong bangangam don bentai e bekini ki bri ka basong bea nya ka ni ka jaka ti ngi sim me ka jing tho ka jong u namar ngi 4 lap 4 don boong yang nang te ki basa ang te boong ba de ma u ba jaka ti nakaliang ka jong uru la da ai da ka fedebet ya ka seng ban pentik na ba mau don jinga de e ba ka tiga jaka ka basyong bean re ka jingele akis ka jong u ka de bitek yang ni ka business ka jaka ka bu don business bun na ki de na ka jat beri muslim ki de ka jing kam ka jong ki ka long bakiwan na Assam ki wan na Uttar Pradesh bat na ki wi jaka ti majority na ki hi ki de na ka jat beri muslim kat kum ka jing shim ka jong i ki kerteng ka jong ki ajing sisa karai ka bakhadu ban evik ikini gibriu ka de ka office nyong DO district estate defense estate officer maka ka ban shim ka sinjam ban weng ikini gibriu de ngi na kaliang jo ka seng na mar ba ka hap hapo ka jurisdiction jong ka district administration jong East Coast Hills ngin but din lang bat ka office nyong DC bat kumjuru bat ka DO office ya katangin sa le tang hadin chisngi arsingi bang ngila sothu ba kini ki bawan ban survey menta sngi kin submit ka report ka jongki tendang ila sngotu ka report ka jongki nakaliang jo ka seng la kalong kumnu ru ngi kren ka basai
ba hadin mengilawan hajaka bagi officer jong ka district administration kilawan hajaka kilai I dalam jong kikmat ya kijing sisha balada nakaliang ka jong ki kim shim ya kasinjam ka seng kan sa shimpat de ki simjam lada don kam bangin weng hi daladi banwan ni jaka ban be ikni bri rungin sale ya katabat kata ka syong lada jakum kata kan don ka law order situation ka district administration ka sorkar ka office jong ka defense estate officer ka haban shim je kli amar ngimla ban show up ban ong ba ka district administration kan show up ingiru ka bomla banlong namar ngila kren ka basya na du maningkong mangimkwa ban yu I bakni ka jaka po lum sorbi kan desa ka way pat ka episode jong ka temetor ka bagi bri kin show sa be anya kani jaka bal ada don kam ban khot yu pat ba hadin mengilap pen I kani jing sisal ada don kam ban khot du pat ba jong ka bri nyo trep bro ko be ban yawan lang kani jaka rungin sale ya kata tilada jakum ta kan mi ka kenrum kenram kan mi kan law order situation ha ka district ba ka jala bro ko way na try ka sorkar ka ban ship jing clip bat kini ki bor ba de pet kani jaka te shwaba katakan ja ngaso ban kentu ki hak po kapor ka balingkot kim day ban shim than kapor ki day ban wan ban penjot no lane ban penprai kini giyeng ki ba kini gibri ki sabe anya kani jaka katkum ka jing lap mentahi naki prapautli gilong yeng atrai kumba saupo tli saupo sanpo tli ki day bakang tala ngimong bakila pet na kani jaka namar katkum ka jing tip ka jongi kini gibri ki mi nang step nang ni jaka ban bela shanu ki wan pat men miet kani jaka ban sa tingim ong iki bagila pet jendak nang ni jakan ritang ki khang tala kala bandai ka daw baki tip penginwan menta kasngi kala bandai ka daw baki let bela shanu ti kata ka jinglap ka jongi jing khang tala kam long relevant ya kani ka kam ka jingkwa ka jongi ka long ki khang tala ne phim khang tala ki yeng gidon ki jakasa gidon ka jingkwa ka jongi ka long bakini ki yeng dai ban penpra ini beri dai ban be na kani jakan ka dei ka jaka ya ka bala pet da defense estate officer tapok gati